Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba kerman celah, ubalong MLA jongka United Democratic Party nak klik Riyadh Constituency, ban ubalong ruh ke Jogopor Menteri jongka Sorkar Jilla. Ulaong bagi seng-sang perthai, Kiba Ïatreilang Hapoh kenhun jongka Meghalaya Democratic Alliance, kababat iu lakam sensyar dengan Jilla Meghalaya, Shym lakam Trai, yaki Skhim jongka Sorkar haba Menteri kam haga Jilla Borokawai. Haga jingi keren bagi lapathay kubor ba kerman celah, ulaong bagi Skhim penroi, kidai hi ki jong pat ba, bat kim dai setia ki nokin ti jong kanu seng-sang perthai. Kani ke jing pensya jong ba kerman celah, kalong hadian bakalami ke jing keno baka Sorkar MDA kalakam Trai ya ke Skhim fokus kabala sam shiki pat ba nong shong jong ke Jilla. Nga kawai nga kwa ban oi ki pai ba. Ke jing mentai bipio accept it and utilize it. Pendon kami tu ki Skhim. Ke jing kento jing kawai we ni keno be kata. Lada le ya ke babaharu syak keno ai. Ya ke besniru syak keno ai. Le Indians lada PE bagatu ke Skhim ke mentai ya pi. Accept that. Why listen to others? Mentan kam ban skabi ki we ki a. Le lada PE bagatu ke Skhim ke effect. Namal hang ni kay badon kam pai ba un hap sul thu ba ba kani ke Skhim ke long shisha ne em kum ke tho ki we pat ki party ya i chief minister lada ki I ba kade then take action how ne ar cara pula lada ki I ba kam de then they should know what to do next. And all the schemes minum la ban ong ba kani ke Skhim ke de jong ke NPP dan de jong ke UDP ke de ke Skhim jong pai ba lada chief minister lani ki NPP ki claim ba ke de ke Skhim jong ki ke is wrong. Ketika babakla ban bisnes itu, rehangnya they have no rights to claim when it comes to any kind of schemes. Even si tengkaru ke Skhim ba one shop pai ba, kamde jong kenu ke party, kede jong pai ba, and that is the rights they should have it.